शाबाश بسم اللہ کیا بات راجی بات زندہ باد شاباش سجل شاباش لا برمانا ٹھیک ہے تاڑیاں مالگی آیا سید اللہ سے نگدار کرے زندہ باد خان سمی خان فتیال سے بڑی مہربانی اللہ زندگی دراز کرے زندہ باد ہماری سارے کھلاڑ لینا پانا سے مہربانی کرو سارے کھلاڑ لینے چاہ جاؤ ہے جی لینا پا ایک منٹ لینا پا شاباش بسم اللہ بسم اللہ کہ بنیا ہاں پیر ہاں گیا ہے چلو چنگا کیتا ہی ہوگا تو میں ڈٹھا ہے تعارف کریں دے آپ بھائی ذہن نہیں مانگ رہے بھائی زندہ باد بہت اچھے کیا بات بھائی آپ پڑھی بڑی مہربانی شکریہ ادا کرنے والی سردار غلام محمد خان کوڑی سے ایم پی اے اللہ سے نگدراز کرے زندہ باد سیاسی سماجی شخصیات ہر دل عزیز جانی پہچانی شخصیات اللہ سے نگدراز کرے زندہ باد موت خوف کیا بات شکریہ ادا کرنے والی سردار سنی خان بلوگ سے جی ہاں کھلاڑی نے جی بابا یہ پرانا کھلاڑی ہے رمضان بھروانا پیر عبد الرحمان چندو بھٹا بڑی مہربانی شکریہ ادا کرنے والی آج سے بڑی بلاک شہباش بھاجی باب بسم اللہ کیا بات بھاجی باب اللہ سے نگدراز کرے زندہ باد بسم اللہ کیا بات بھاجی باب بھٹی سے دیندہ ہی لاتا بچے لاتا بھاجی جائے شبان نسدی آپ کے سامنے بلواتے آگے دی لہانی زین عباس کسائیہ کے صدیہ چندو بھٹا کھبیات محمد شعیب سرپال شاباش علی شاباش بھاجی با ٹور میرا سونا گھاری رہنا ٹور اس بار تیار رسولی عظمت خان بلو تیار رسول عظمت خان بلو شاباش بھاجی با کھلا تیرے بچے تے سارا چل لو اس بات تیار رسو جی سیف الکھچی تیار سیف الکھچی شہباش بھاجی با بسم اللہ کیا بات بابلوچنا شہباش بلوچ آیا ٹھیک ہے تاڑیاں
کے بلا کر آگے بلا دے آ گیا جی ہاری سے نماز کسائی شاباش جی بھٹا جی شاباش بھٹا شاباش میری صاحب ہادی واہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وقت بلا کر سو جناب کے سامنے بلا تجیب شاباش شاباش وادی واہ بسم اللہ کیا بات کدھر بندی ہو او بابو سائڈ تے ہو شاید کھچی آ بابو نال کھچی واہ اطمینان واہ بسم اللہ شاباش شاباش وادی واہ ہے کھچی کھچی آیا ہاں نیڑے لکشن بڑی مہربانی شکریہ ادا کرنے سردار فیصل خان بلوچ سے بڑی مہربانی محمد بھائی نورو چوکیدار اللہ شریف کی تلاش کرے سیدھے بات لا نورو سے لا چوکیدار محمد بھائی نورو سے شہباش ہاں سیدنا لا ٹھیک ہے تاڑیاں لا بلیجنا اس موقع پر شاباش وادی واہ کیا بات ہے ٹھیک ہے شاباش واہ کھچی ہے کھچی ہے بسم اللہ کیا بات لگوان ٹھیک ہو گیا جی ڈٹھی بسم اللہ کیا بات وادی واہ موت خوب اللہ ہمی ناصر رابط جیوا ٹھیک ہے کھڑیے ہوئے کے بلا کر سو جناب کے سامنے بلا شاباش وادی واہ بسم اللہ کیا بات اس وقت بلا کر سو جناب کے سامنے بلاتے آ گیا جی کینسل کرو تصویر بڑھ دے ویڈیو آؤ شہدو کو آجا سردار فیصل خان کی طرف کیا بات ہے کیا بات شاباش ہاں سیدنا ہاتھ کمانا بسم اللہ کیا بات ٹھیک ہے کہانیاں اس قدم مبارک اس میلے پہ بابا تقریب سعید جدائی دا جڑا نا پیا رکدا گھٹ گران ناری واہ بسم اللہ بانول شبانول شباش غالبان واہ لگوئی صحیح تاڑیاں
हाँ जी मेला दरबार वालिया बाबा शाह नवाज बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हाँ जी पहले इनाम मार्शल अब्बास नूर जिला जहांगीर शेफल खिची जिला जहांगीर जोरदार तालियां यार इतनी झोंडी रांदी तेन इनाम तो ढींदा पिया लाख में हाँ जी 1000 रुपए कमाए पगड़ी पहला इनाम चंदू भट्टा तोता जोड़ी लाल हेलो एक बार हंसी चंदू 10,000 रुपया खिलाड़ियों वास्ते पहला इनाम 10,000 हाजी मार्शल अब्बास नूर तोता जोड़ी लाल हाजी मलिक शेफल खिची दूसरा इनाम चंदू भट्टा जोड़ी लाल शोएब सरदार मेला दरबार हाजी प्रिया इनाम तकीर नासिर बलोच इलाका शतबख्शा पिंडीलाल मुरी जिला झंग जोरदार ताड़ियां 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 2000 रुपया जोरदार ताड़ियां क्या बात मुचन भी भाई वो स्पेशल इनाम कर दो भले मुचन आ सदैते आओ पैसा सी पगड़ी हसनैन अब्बास गिराओ जी ताड़ियां तीर वकार शाह भाई मोटा और चंगी ठाई की यो ही सटेज ते आवे तीर वकार शाह हाँ सही होगा तेरा इनाम बनता है लद बंदा हाँ जी जोरदार ताड़ियां 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 हुण हेठ लाओ ना तुसा हेठ लाओ क्या बात है जी ताड़ियां ताड़ियां क्या बात हाँ जी सरदार गुलाम अहमद खान गाड़ी हाँ जी खिलाड़ियों वास्ते 10,000 रुपया इनाम उन्होंने ताली होनी चाहिए तालियां 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 हूँ नारे पे मरे नारे हैदरी पाकिस्तान जिंदाबाद भाई सारे बंदा खला हैं छोटे वीर के लिए ने तो गड़ी गड्डी लईए हाथ रख कुत्ते भाई दे ಐದು ಬೇಕೆ ಐದು ಬೇಕೆ अच्छा भाई हम पे देना कोई नहीं भैया यहाँ से हाँ से